Mabala a ke a dipapadi le Clifford Choshi go thoma ka iri ya bošupa go fihla ka metsotso e lesometlhano go ya go iri ya seswai. Mabaleng a dipapadi le Clifford Choshi mo go Thobela FM. ke tsela fela re tšhela iri ya bošupa go mošate wa tsebo le boithabetše bathile jere ke tsena kwa ke le dumedišeng gona fa go mošate nnete gona magagešo ke gona ge re fihlile ka re ga lenano la mabaleng a dipapadi lenano le le gore le tla go wena mošupi le go fihla la botlhano magagešo ka gore yalo matome dikso ga le bja ke motšweletši wa lenano le mošupi le go fihla la botlhano lena ra molebega ka wa mošomo motse wa tšwelang pele go dira go netefatša gore re go tlišetša ditaba tšatši ka letšatši gona fa go mošate wa tsebo le boithabetše re sa tšwela pele ga magagešo re re awa #64 re bolela ka mošate wa tsebo le boithabetše Thobela FM ba e le goreng e namile e keteka mengwaga e masometshela nna ya kgašo re tloga re namile re leboga ka mokgwa e le goreng ditaba di gare di tšwela pele go fitlhelela motheletši wa Thobela FM. Isaac Silo ga mašida ke motšweletše mogolo magagešo gona fa go mananao a dipapadi go lebelela gore na ka ba di sepela ka sebopego sefe le ena re a mo leboga mola ka go le lengwe Karabo KR wa ga Matlala e re ke go leboga monnagešo ka ditaba tšela tša iri ya bošupa re kopana lena gape iri nyela ya seswai aowa e sa le nna mona Karabo Dr. HOD ba tlile fela go tlo dumediša nnete gona magagešo e re namerere setlhopha ka moka sa tlhokola tsela le bona re ba leboga re lebeletse ra pheki matšhetela ga megole ba tšweletše ba lenano la tlhokola tsela re kopana le bona gape letšatši nna go latela ke go sasa magagešo ka metlhane fela metsotso re tšwela iring ya botshelela se le ba lefa gore ba gona bommametšhini le borrametšhini ba rena ba e le gore ba netefatša gore tšatši ka letšatši re a le fitlhelela mo le leng gona re tla go lena le bona re betha matse gore ba leboga magagešo ke sa le ba lefa setlhopha ka moka sa Thobela FM go tloga mo mesong ya lekgono ba e le gore mabutši dikgoro lebeletše yena Wills D ke man of the match ko e le gore go tloga namile a re boelela ditsela mo mesong re mo leboga gape lena KV sa le ba lefa le setlhopha sa ditlalemeso le Thabo le Joyo ga mathato ga mo go le ena Lenny T sa lebele gape Bradwin ga monyamane ga mo go le Timmy Tom ba ile gore ba bidile wena mo tšatšing la lekgono magagešo mola ka go le lengwe a le gona Mankoko baby ga mo go le Dr. Mashamaite re a leboga metso ke sa fela re tšela eng ya bošupa lena ke la mabaleng a dipapadi ke gona ge re fitlhile ka sona sebopego se magagešo le kgoro ya dipapadi bogabo le setse mo provinceng ya Limpopo nnete gona ba rulagantše fa festival ya kgoparara ya Maphungube rugby mo ile gore setlhopha sa di Blue Bulls ba tla thulela fa le setlhopha sa di Crickets bele ka karolo ya yona meketeko yela ya Maphungube gomme se re tla man re se lebella fa mo papading o tla gopola fa gore ye ke papadi e le gore e lebeletše bela ka papadi ya go e tšhirulla ebile ile ya go itukišetša papadi ya Currie Cup ye le gore e tla na maidiragala kgweding yela ya Agostos gomme papadi eo se ka lebala fa e re tla tshwara tšatši nna go sasa ka lepatlano la Peter Mokaba ke e re kwelego le kgono le re tsena fa le Pastor Thomas Magabo Kgomo ke mošomi ka kua kgorong ya dipapadi bogabo le setšo mo provinceng ya rena ya Limpopo o tšwale ka kua mokopane magagešo e fela gae ke ka kua ga Matlala ga Ramalapa ke letšatši la gago la matswalo le kgono monna re go leboga Timmy Tom bile re go le gabotse mona Pastor Tim go la gabotse re tshepa gore e pshinna ka letšatši la gago le seabela wa go šoma le rena gona ka mo seabela maila le yena ke a tshepa gore go tše gabotse mo letšatši la kgono o e pshinne ka letšatši la gagwe gona fa go mošate kwa tsebo le boithabetše magagešo ntle le go senya nako re tlo nama re ketimela mabenkeleng ge re boa re namile re tsena ditabeng tša rena tša lekgono gona fa go mošate wa tsebo le boithabetše lelo ke mabaleng a dipapadi Ka Phalaborwa Thobela FM re na le wena go 88.9 FM. le sebetekela metso fela re tšhela iring ya bošupa go mošate wa tsebo le boithabetše batheletše ka ge ke ka tlhalosa fa re ya go lebelela fa dipapadi tšela tša papadi ya rugby ya Maphungube festival e le goreng e tla be le papadi magareng ga setlhopha sa di Blue Bulls ga mmogo le setlhopha sa di Crickets e le papadi ya magora ditsela re lebeletše dipapading tšela tša Currie Cup ya ke ya go itšhidulla botsebotse ka kwa lepatlelo la Peter Mokaba tšatšing la go sasa gopole fa gore Maphungube rugby festival ke e nngwe ya dipapadi ya di festival tše di kgoparara gona mo bona provinceng ya Limpopo tše re dirulaganya fa ke kgoro ya dipapadi bogabo le setšo mo provinceng go yala ka mokgwa motho a ka tlhalosang ka gona fa gomme o tla gopola gore setlhopha sa ditlhopha tše papadi ke nngwe ya dipapadi tše e le goreng re tloga re tseba gabotse gore setlhopha sa di Blue Bulls mafelong a beke ba latlhegetše mo papading ya bona United Rugby Championship e le magala kgang kgatlhanong le setlhopha sa Glasgow Warriors ka mokibelo gomme dipapadi tše setlhopha sa di Bulls mo dipapading tše tlhano tše ba di kopane le setlhopha sa di Crickets ba kgonne go thopa papadi tše ka bago tše nne mola setlhopha sa go tša ga kua leboa la
Kapa ba ile ba kgona go ka thopa papadi e tee mowe go ela ka mogo motho a ka namang a e tlhalosa ka gona go pola fa gore papadi ya go sasa ke nngwe ya karolo ya dipapadi tša go itšhidulla ba lebeletse papadi ya bona ye ba tlatlang ba e raloka gape-gape ka la 23 kgweding yela ya Agostos gona ngwagong one o re leng mo gona re leka ka mokgore ka kgonang ka gona go boledišana fa le molaodi wa setlhopha sa di-Blue Bulls ke yena Elias Bennett go e le gore tlo boledišana na mo letšatšing la lekgone re lebeletse yona temaneng ke fetšang go e tlhalosa ya papadi e tlamang e kgatlampana mo letšatšing la go sasa ke lesomepedi fela metsotso re namile re etswela gona kua e renyela ya bošupa go lenaneo la mabaleng a dipapadi ke tše dingwe tše re tlanamang re di lebelela gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo re netse gona magagešo tla gopola fa gore re ko e le gore setlhopha sela sa Sekhukhune United ba ngwaditše fa moralo ke Thama Monare ke ditebego tše re di kgweditšego moralokomela ba setlhopha sa Orlando Pirates gomme ka gore yalo re tlona maretšwela pele gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo magagešone gomme ka sona sopego se re namile ke tše dingwe tše e le gore digare di a diragala gomme re se ka lebala fa gore tšatšing la lekgono re tlona maroledišana fa le molekgotla phetiši o moswa ka wa kgoro ya dipapadi bokgabo le setšo mono profenseng ya rena ya Limpopo mo manthapemeng a lekgono gomme re dio kwa gore na ka gore šimao e namile o tsene ka dikantoro re a tseba gore go ne mapatlola mantšintšintšintši gona mo profenseng a e le goreng a sa yo sta ka mangwe dikgomo ebile di a fula ka mogare tla re botša gore na ba gopotši ba mela ka kgoro ya dipapadi bokgabo le setšo mo profenseng gore na mapatlola a mokhuto o a tlana ma a lokišiwana gomme a ba maemong a makaone-kaone re bone la ka kwa sešego tema e gare ya wela gomme re tlatla re bona e tlatla le sola dipapadi go le ka mokgo šetšeng le bonagala ka gona go fitlheng bjalo e fela re tlo netla re namile re kwa gore na keng se e le goreng re tlanama re namile re se dira metse ke ka ba go ke lesomenne fela re etswela gona kwa e reng ela ya bošupa tšatšing la maabane ke bone setlhogo sa papadi ya kgwele ya maoto magagešo kore se ke se bonego hei papadi magareng a setlhopha sa Croatia le Italy ke bone fa Matthias Zaccani a nwešwa nno mo motsotsong wa Malokwane ye e le goreng Malokwane ba bile metse ka bago ye seswai mo motsotsong wa bošupa le metsotswana ye ka bago ye masomepedi a nwešwa nno go roba dipelo tša balatedi ba setlhopha sa naga ya Croatia mo letšatšing la maabane magagešo yeo kore le nna ke kole e namile e mfitlhela mo be ke ditse gona setlhopha sa Spain le bona ba kgonna go fetela gatong la go latela morago gore ba fenya setlhopha sa Albania ka nnete go lefela mo letšatšing la maabane gomme re tlatla re bona tše dingwe tša dipapadi tše di diragalang mo letšatšing la lekgone gore na go tlo šomega ka sebopego sefe magagešo ke tše dingwe tše re di lebeletšego gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo manthapeng a lekgono re tsona marentše re tsena re tlhola rena lekgone le go ya go šomega ka sebopego mangoeng kwa pele go di re lebeletse dipapadi tšela tša Euro 2024 go ela ka mokgo e le goreng di eme ka gona Afrika Borwa setlhopha sa Afrika Borwa sa di-Proteas le bona ba kgona go fetela gatong la se ka magalagango T20 World Cup go ela ka mokgo re yang go šoma ka gona go ela ka mokgo re lebeletšego gomme nnete gona re tlona mare re ke dira se sengwe ka mo re kgone go tswela pele magagešo ke naka go dira sengwenyana ka mo ke a boa ke boa go lena mo nakong ya sa fetseng pele bjalo re bula kgwedi ya rena matswalo semmušo kgwedi ya rena matswalo re swara mengwaga e 14 #Thobela FM 64 re gatela pele magagešo go lenano la mabaleng a dipapadi gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo nnete gona magagešo re namele ke timere re tla boledišana fa le molaodi wa setlhopha sa di-Blue Bulls ke yena Elias Bennett gomme ga bjalo molaetša o ke fetšang go kwa gore go boledišana fa le motlhatli wa setlhopha sa yona the Bulls ke yena Phiwe Nomlomo o gona mo mogalemo Phiwe, good evening and welcome to Thobela FM. Thank you so much. Good evening to the viewers as well as back at home. Thank you very much, Phiwe. First of all, our listeners would like to understand what went wrong on Saturday when the team lost to Glasgow Rangers in the United Rugby Championship final at Loftus. Yeah, it was a hell of a game. It was a damn good game, and finals, it's a once-off, and it's anyone's game, and that's the beauty of finals. Good learnings for us, and it's a sort of game that we don't want to repeat of. So, like I said, the most important thing is what we got out of the game, and which was the learnings, and we want to be better from then on. As part of the technical committee, have you managed to do corrections in preparation for the upcoming Currie Cup?
Yeah, for a while now, we always knew the Currie Cup was where it is now. Obviously, having finished just on Saturday, it gives you less time in order for preparation. However, we are the Bulls at the end of the day, so we back ourselves to go deep into the competition. We all know that you'll be playing for annual Mapungube Festival Rugby Championship, which is going to happen tomorrow at the Peter Mokaba. How did the team accept the invitation to play in the Mapungube Rugby Festival? I'll tell you one thing. The Limpopo government has been so great to us and so good to us. The NEC with the mayor and everyone else who's invited us and involved us in everything that we've done here. We've really enjoyed our time. We're looking forward to building a good relationship with Limpopo. We don't just want this to be a once-off thing. So we are hell of a excited about what's going to happen tomorrow, and obviously the game is just an added bonus for us. How is the mood? How is the mood in the camp as we speak? I want to invite you to come tomorrow. Come and see for yourself. Please come in, and then you can tell me. But the team has not been playing in Limpopo. This can be seen as the beginning of good news for the Limpopo rugby supporters. I 100% agree with you. It's a great opportunity to bring the game to the people. We want to grow the game. We want to grow the Bulls, not just in South Africa, globally. It is the best team, definitely in South Africa. So for us, it's a no-brainer to bring it where we are now. It's not by chance, and it was always part of the plan for sure. Can the rugby lovers expect to watch Bulls first team tomorrow evening? Well, I don't know when you say Bulls first team. No, because I know that the Bulls, Bulls is from Limpopo. Yeah, the Bulls don't field anything that's less than their first team, always. So the team that you see playing every single weekend is the Bulls first team, and that's what we're glad about. So all 55 guys that we have under our books, that's the first team. So, you're going to be entertained tomorrow, that's for sure. Lastly, Coach, who are some of the experienced players who are expected to be in tomorrow? Yeah, there's a few bits actually, to be fair with you. If I name the guys and I leave one or two out, that's why I'm trying to say to you, come and enjoy yourself. Come and see what's out there so that you can tell us and you can tell the viewers what you've seen, because you've got the loudest voice out of all of us. Coach, it's always a pleasure talking to you. Thank you very much for your time and good luck for the game tomorrow. Thank you for a very good evening. re mo lebagabela batlheletse ke ena motlhatlhi wa setlhopha sa the Bulls ke Phiwe Nomlomo le mo koela magagešo o tlogana mile a tloga thabile ka mokgwa le goreng setlhopha sa go se o re awa ke tle ke di bona ke tsebe gore ke tla ba bona bjang gore ba thagetse ba nga gore ba fetša go shashariwa ka kua Loftus ka mokibelo papading e nngwe ye le gore be tloga ena mile e le papadi gore maAfrika bora ba re tloga re letile se sengwe sa tloga lengana mile a se bolela fa gore a ba diphošolo tsona nnete gona ba di dirile ba lokišitše gomme se ba se letlileng ke papadi ya go sasa go tla bona gore na ka ba tla šoma ka sebopego mang tše dintšhi tša di boletšego taba ya barolo ke ba ile gore ba tla ba gona go sasa o re tlang ka kua lepatlo la Peter Mokaba le tla le iponela ka matlho a gone gore a tlo tlhabolola ka bomangmang kae ba tsena ka mosatho lena yang ka Peter Mokaba le tla bona barolo ke ba setlhopha sa di-Bulls ba ile gore ba tla ba le gona mo letšatšing na go latela magagešo gomme ka gore jalo ntle le go senya nako magagešo ke le tshepišitše kwa moragonyana mola gore re tlo damareng le ka go balla fa re tlo boledišana fa le motlhomphegi molekgotla phetiši wa kgoro ya dipapadi bogabo le setšo mo porofenseng ya Limpopo ke motlhomphegi Funane Jerry Maseko ba gona ebile ka mo diphapišing tša gašo magagešo tla gopola fa gore awa ke gona ge ba fitlhile gomme ba tsene ka kua dikantorong tša kgoro ya dipapadi bogabo le setšo mo porofenseng ya rena ya Limpopo molekgotla phetiši Thobela tla ke le tamiši mogaši ke ditamiši le batheletši ba Thobela FM ka bopepetle ntle le go senya nako mo le go tlapetše tsa mathomo sa re ka se dirago ko go yo le lebogiša goba e le tlabele ba karolo ya setlhopha se e le gore ke se tlabe se namile se šomela province kudu re lebeletše ka mo letlhakoreng la tša dipapadi ebile le se etile pele a ke tse gore na ge maemo a ba fitlha go lena ke a lebele a letile goba a ba se e le goreng ba re le tlhapa re tlogo mogaši ke go bolela nnete ke be ke sa leta ge ke be ke hwetša founu ba mpitša ba re ba nkgopela kwa ofising ya African National Congress ebile ba mpotša gore o ska re wa apara wa hlapa no tla
ke yone ke fetša go bolela ka gore a le tlhapa re tlo ene ke be ke sa tlhapa mogaši ka no apara diteki ka gore tsona di a bonalanyana ka apara le jini ke nnaele ka ketima tšhuana modimo bjale ke tšhogile ke ya kua mohlala house ke ya botsiša ka re banna gante ke dirileng se se kaka gante ANC na le nako a yona mogaši man and e re ke leboge lekgotla le la gešo le mogaši ke leboge le mo premier wa rena Phophi Mathuba ga ile a no ba le kholofelo ya gore a ka nkakaretša mo kabineteng ya gagwe ke nagana gore re ilo šoma botse ro aga setšhaba se sa thulare se mogaši re file maikarabelo a magolo kudu-kudu seemo sa rena sa naga sa dipolotiki ka moka re ya se bona gore se a fetoga batho bala ba beng ba rata African National Congress ka bontši ga ba sa e rata go era gore jwalo re na le maikarabelo a magologolo a go feta maloba gore mo re na le ditlhotlo tše dikgolo tša go feta tša maloba gore re bušetše sekeng tshepo le kholofelo ya setšhaba gore ba tšwele pele ba kwešiša ene ba rata lekgotla la African National Congress a e tlo ba bonolo mogaši ke ne le go fela ke kwa momalo go tla phetiši ba bantši ge gona ba tsena mo dikantorong ba kepeela matšatši ka ba go a legolo a ke tsebo rena lena a legolo a le abeile le šetse le ne manane wa nna ka mogole ya bakantšitše mo le go tla phetiši ge ke tsena mo ke sa tswa gona kwa ofising ne ke na le khuduthamaga ya rena ya bašomedi ba mmušo mogaši di-directorate ka moka ke ba boditše gore tlang le mpotšeng manane wa rena gore go tloga le nankgono go fihla matšatši a lekgolo a na ke eng se re kwešišang gore re swantse gore re se dire bjalo ka baromiwa ba African National Congress re kopane mogaši ke kwele ke kwa bose ke kwele bose mogaši ka gore baetapele ba ka ba administration ba bile honest ba bile open le office ya ka ba mpoditše ka moka ditlhotlo ba mpoditše ka moka mananeo a bona re kgonne le go fihlelela taba gore ke kae mo go nyakegang khuetšo ya sepolotiki gore dilo tše dingwe tše di sa be go di sa dire go di direge ke nyaka go botša batheletši ba rena ba Limpopo gore kgoro ye ya dipapadi le bokgabo le setšo re thomile maabane wa maabane bane re be re amogela di Vodacom Balls e changitše a sa di Blue Balls ke na re nka baka la taba ya sponsorship mara ke yone e le gale Vodacom Balls maabane re na le bona mola the ranch mola re ja matena re ba amogela ke na le mera petiši wa Capricorn mme Mamodupi le moemedi wa mera petiši wa Polokwane wa John Mpe ke lebetše sename ya gage mogaši o tla ntshwarela mo re beng re ba amogela re ba tutuetša re ba tlišitše mo Limpopo re le kgoro gore ba tle go be le di-coaching clinics tša bana ba rena ba ba leng mo dikolong ka baka la gore ge o ka lebelela mogaši malobanyana gaufi ka 2023 ge mabokoboko e tšea World Cup ka kwa ntle ka kwa e tla le yona mo nageng ntho e ile a thoma go tliša kganyogo kudu-kudu go bana ba rena mo dikolong ba thoma go rata rugby ka re ba e bogela ba thoma go ikwešiša ba thoma go e rata ene seo re kgone se bona gore re le Limpopo mošomo wa rena ke go kgontišiša gore baswa bao ba kry-a monyetla le kgono ne ba le busy ka di-coaching clinics and ke program or ke lenanego le leng le gore re kwešiše gore e tlo ba lenanego la ngwaga ka ngwaga gore party ya program ya rena ya maphungubi a tla no ba taba e le ya go no bina kwa stadium kwa rugby kwa le ya go kwa mai e tlo ba le mafapa a mantši ye nngwe ya yona ke yona e go tliša rugby ka mo Limpopo gore e kgone go mela e bile medu baswa ba rena ka moka ntle le mmala le mohlobo ba kgone go bapala papadi e ka re papadi go ka e lebelela ke papadi ya maikarabelo ke papadi ya le go discipline ka gare ene mola ena le discipline gape ena le tšhelete ena le sponsorship a gona neta go feta mo le go tlapetiša
ke gopola kwa morago kgoro ye ya dipapadi bogabo le sejo mo provinceng ke nngwe ya dikgoro tse e le goreng be e netefatša gore nete gona tlhabollo ya tša dipapadi e golela godimo ka mono provinceng a ke tsebe gore lena mo le go tlapetše go fitlheng ga nako go šetse go ine mapatlelo a mantši a e le goreng a so fele go fitlheng ga bjalo a eme o ka rana la mongwaga bo lekana bo lesome ge le ka kana ka mono gona mo provinceng ya rena le motsaneng wa lebagakgomo le ye go tlhola lepatlelo la ka kua lebagakgomo ke engwe ya mapatlelo a e le goreng a kgatlhiše o ya ka kua mohodi ga manthata go ne lepatlelo le lona ba le agilwe a le a fela gore go sa jo ba le dilwana bjale a ke tsore mongwe go tseneng ga lena re ka bona setso seo se fetoga kudu ka gore le re lebile le kopano le setlhopha sa lena ka kakaretso gore ba bolele ditlhotlo tse ba kopanang le tsone e re ke bontšhe gore mo party ya lenaneo la rena le 100 days re o lebelela di-project tse e leng le gore ke tša department a di a fela go ba di šhaletse morago gore thoma fauwe ka ditlhotlo ka re mo ba kgonang gona a go nyakege political intervention re ikitse mpotseng ditlhotlo tša lena tša infrastructure le mpheng tsona le re ke tše le re mogotla phetiši tsena mo yo lebelele gore go diragalang ene ke nyaka go le botša mogaši gore ke kwane le bona ebile ke tshepiša setšhaba gore go diprojeke ka moka tša infrastructure tše leng le gore ke tša department ya rena ya sports arts and culture re na le lenanego la go di etela ga mmogo le mo lekgotlaphethiši wa public works moswa Tony Ratšhweni e ke tsebang gore o sana le maatla o na le energy ka baka la gore public works department ke yona implementing agent ya infrastructure mo ko Limpopo re kwane ka kwa kopaneng ya rena gore ke swantse gore ke be le poledišano mo bekeng tše pedi nna le yena re kopane re bontšhane gore a na go ka ba go diregang ka di-project tše di šaletšego morago ga se di-stadium fela mogaši le bo di-library le di-music le di-museum ke tšona tše e leng le gore re lebele e fela go na tše go di-stadium tše e leng le gore a se tša rena ke tša masepala mo we gona re ka seke ra tsena unless e no ba taba ya gore re no boledišana mara a re na maatla a go tsenelela go tšona tše bue re tlo tsenelela go tše e leng le gore ke tša department le gomile ntlha engwe kwa moragonyana ke ge ke gopola ge lebelebelela ka setlhopha se sa Vodacom Bulls gore le be le swere ditlhatlo ba ba swere ditlhatlo di-coach clinics tše e le gore ba di swere ka mo provinceng e tloga namile e kgatlhia kudu ka gore setlhopha sa Africa ba sa di-Springboks ba kgonne go thopa mogopo wa lefase ka kua nageng tša kantle rugby thoma go bontšha le ge bo ya mafelong a boithabišo bo hwetša go tletše batho ba lebeletse setlhopha sa di-Springboks e bontšha papadi ya rugby e namile thoma go golela godimo bjale re ka bona mo provinceng mo gongwe ka lelong le matšatši re bona mo metsemagaeng go e ba le mapatlelo a le goreng oba mabala a le goreng a tla šomiša gore lo ka papadi ya rugby maikemišetšo a rena kgwekgwe ya rena e kgolo ke yona eo ya gore ge re thomile mo polokwane mo e leng le gore bašwa ba bantši ba gona mehuta ka moka mehlobo ka moka re dira di-coaching clinics re tlo elela re ye ko di-districting re ye ko di-regioneng ye nngwe tabe beng re e bolela ke gore re make sure gore mo di-districting go ba le di-structure tša sports because sports se ka se ke sa ba mo provinceng mogaši le batheletši swantse gore se thome kwa fase kwa go be le school sport nna mmogo le mma lerole makhanya MEC wa education re thome go aga ngwana e sa le monnyane re age lerato la sport e ka ba soccer e ka ba netball e ka ba baseball e ka ba rugby re thome kwa sekolong ka gore ka kwa ba sešo ba tswa mahlalagading ebile re kgona go uneartha ditalente tša bona e sa le nako so re tlo e spread gona kwa moletši kua ke ba mpoditse gore go na le rugby team ya basadi I was so excited and ke ba boditse gore ke nyako no ya go ba bona ba mpiletšeng bona le ba nametšeng le batlišeng ke notla e be bona face ya program ya rena ya go ntišiša gore go ba le basadi ba le ba bapala ke rugby and mpotse nageng ya go swana le moletši gae ga mahlako ya laetša gore ge department ya rena e ka tsenya matsogo ga botse ya lebelela ka letlo la ntšhotšonolo ra kwešiša gore province ya rena e na le bokgoni jwa gale province ya rena e na le di-stars tše di produce tšeng ka nnete mogaši ga mmogo le di-sports federation ke tša rena aowa man a gona gore e se ke alega ke fela ke bolela molekgotlaphethiši ke re o hwetša talente ka mo provinceng ya rena Limpopo e fetša ebile e sepela e ya ka Gauteng ba thopela Gauteng ga bile Gauteng ba bitša gore ke province ya dinaletšana
ge le ka lebelela dina le tsena tse di leng ka kwa Gauteng bontši ba bona ke ba province ya rena le 80% ke na le tshepo le tumelang gore diperesente tse masomeseswai ke tša province ya Limpopo ka gore ore ke a lebelela ba re ke bokekana ke boramuso a gone kekana wa go tswa Gauteng ke ba province ya rena Limpopo bjale ka kgoro le tlo kgona bjang go netefatša gore talente e bang ka mo e tlo šomela province ya rena Limpopo ke nnete re be re sa iswere le lengwe le go la rena le 100 days gore re re kopane le beng ba di-team tse di leng ko PSL ka mo o ka rena le tse tharo sa tlo tsena emsa ba re ke Makesi re na le Sekhukhune United re na le ke Polokwane City part of plan ya ka 100 days gore re be le kopano le beng ba di-team tse re bontšhane gore ana ke eng se re ka se dirang go developa soccer at an early stage if le go nyakega something like school of excellence let it be a go be jwalo as long e le gore re kgone go kopanya rena mmušo le bona beng ba ditlapa ra lebela le borakgwebo ba rena ba bagolo ba ile le gore ba busy ba ja di-minerale ka kwa Sekhukhune le ka ke re maloba mo a re neng maloba ka mokibele re mathoko go be go tletse ana mogathoko ya go tletse go tlala re bona talente ebile o mongwe wa masogana ebile o bile le matlhatsi go ne setlhopha sengwe se bontšhe kgatlhego sa gona ka mono province ya rena Limpopo e tloga namile e bontšha gore papadi namile di a ratiwa ka mo province botsebotse province ya rena ke province ya dipapadi ge re ka bue e lebelela ka leitlho le lengwe ke nagana gore ka mogolo e bolelang ka gona mo lekgotlaphethiši ebile ke kgatla ke taba gore le re talente e santse go thoma kua dikolong ke ile ka e boledišana le ba lekgotlaphethiši ba fetileng kwa morago ka yona temane ya gorena le ne go kopana le ba kgoro ya tša thuto gore le kgone go di bontšhana gore na ka gore o ka re tšatši di la dipapadi le kgweletše ka gore nako e nna re go ola beretse ba re laboraro re ya dipapading bjalo matšetši a o ka re laboraro le lawa ba re awa yang ka mola ere nto ngwa go koša botlhoko ke gore ga se mang le mang o e le goreng o a kgona ka sekolo o mongwe a ka ba file mpho ya gore ka papadi ya netball o mongwe a ka ba file mpho ya kgwela maoto cricket softball bjalo a ke tse gore lena ka gore ke ya kwa lebile tlhalosa taba gore matšatši ka morago le seno fetša matšatši a legolo tlo ba le namile le kopane le ba kgoro ya thuto le kgone go tšweletša talente e sa le kua fase maloba ke be ke boledišana le Pitso Mosimane go ne sekolo sa šomišana le sona gona ka mo provinceng ya rena ya Limpopo o tlhatlha bana ba go tloga mengwaga e ka bago ye šupa go ya go le 15 e fela a na thego se ya se tlhokang o rile awa ke sena thego ga ka e nako e fela ke sa šomiša se ke nang le sona ke mošomo wa rena bjalo ke ka kgoro mogaši go identify batho ba mohutowe ke mošomo wa rena bjalo ka kgoro go boledišana le borakgwebo ba rena re go ba thuše batho ba mohutowe re na le mananeo mogaši ke no bontšha gore ge o ka lebelela Limpopo ka bophara go na le batho ba na le di-foundation ba dira di-tournament ka bo June 16 re ile re nyaka data ya batho bawe re ba tsebe re kopane le bona re bone gore ana ditlhotlo tša bona ke tša mohutamang ke eng se re ka se dirang bjalo ka mmušo gore re mobilize di-resources gore borakgwebo ba rena ba kgone go thuša dipapadi tša mohuta o kare that is the only way mogaši re ka ntšhang bana ba rena kua go Dinyaope re ka ntšha bana ba rena go Selekeng re ka ntšha bana ba rena kua Majwaleng ka re go bolela nnete baswa ba rena ba matšatši a ba sana bokamoso ke manyame go bolela ka ka motswadi mogaši mara ke bolela ke ka pelo bohloko ene ke rena batswadi ba re swantse gore re ba bontšhe tsela ka baka la gore ga ba tsebe tsela nna mo go tlapetiša ge le boletše le ke la tšhaba go bolela puo pha taba le santse le bolele kwa gale le mo bathiletšeng gore le bolela le kwa botlhoko ka baka la se le se bonang mang le mang wa bona gore baswa ba rena ga bjalo e namile ape ka re bjalo re ka re tlo tlhoka barutiši re tlo tlhoka dingaka re tlo tlhoka batho bo ditimamollo bjalo mo le go tlapetiši ye nngwe be ke nyakang mo gongwe re ke be ke nyaka go bolela ka yona ke le kwa lentše le bolela ka yona matšatši a lena a legolo a e le goreng ge le ba le tsene ka mo kantorong ke lebeletše temano yone le fetšang go bolela ka yona ya tlhabollo ya dipapadi mono provinceng ya rena ya Limpopo papadi ya kgwelentlatlana netball le yona ke nngwe ya dipapadi tše e le goreng e thomile go bontšha kgolo ka mo provinceng ke lebeletše gape le papadi ya softball ke nngwe ya dipapadi tše ge le ka lebela setlhopha sa softball sa naga ge le ka lebela diperesente tše masomešupa ke bareki ba go tšwa provinceng ya rena ya Limpopo nna re ka bona le yona e ba ye nngwe di akaretšwago dipapadi tše bjalo ka karolo ya lena go netefatša gore le ya tseba keng bjale gona re nyaka go dira sone re nyaka go dira ka tsela
mogaši le batheletši ngwaga go feta re bile re hostile World Cup ya netball mo nageng kwa Cape Town mahlatse ne ke le mo komiting ya sports arts and culture a ke thome go tsena a ba thomo mpone ba tseba ne ke bapala ke oversight ke ka kwantse ene ba tseba gore ge ke nyaka dilo di direga mogaši di swantse gore di direge ke botlhokwa jo boleng gona and after World Cup ya netball go bile le lerato le le ntši la netball in the country and re kwisha re ge re ntse re swere kgwele ya maoto go botlhokwa gore le baswa ba setsana re swere kgwele ya ntatla and e thoma kae ka kwa dikolong ka kwa dikolong e sa le merogoana ga bana bothata ba kgone go taboga ba sana le maatla a sešwa ba dikgarebe re ba thoma fa o ra ba aga mogaši ba kgona go gola ba kgona go representa Limpopo ba kgona go representa naga ke sebapadi sa baseball ke bapetse softball ka kudu maloba ke be ke sa analyzer ke bone initiative e botse ya executive mayor wa Polokwane ntate Mpe ba thomile project ya stadium ya le patlelo mo ke lebeletše ke nana re ka no ba ina le ditlhotlo tše ke tšeo di tšeng tše le lora ga ke di tsebe mogaši mara ke tipoditše gore ye nngwe program ya ka ya mathomo ke go kopana le ntate Mpe bjalo ka mokgotla phepetiši re lebelele gore a na mmogo ge le re go na ditlhotlo ke eng se se ka dirang gore ge re le ka babedi re ka kgona go fenya ditlhotlo tseo ka baka la gore ba re tšepedi tsona awa ao di ka sešiti ke sebata gona nnete ya go feta sebata go molekgotlapeti be re tlwaetse gape ka mo provinceng ya rena Limpopo go ba le tournament ya ditlhopha tše nne mo gongwe e betse tharo tša ka provinceng se se sa go tšwa mo gongwe ka Gauteng Northern Cape ba re lokela ka Peter Mokaba ka nako e diphapadi di ile go ikhutša e le se sengwe sa go leka go ka no go thuša batho ba rena go no hwetša mašheleng a ke tsebe gorena re ka bona seo se tla se diragala ka fase ga baetapele ba lena ke nagana gore e be le lenaneo le ke le lebotse ge o ka lebelela tsona di-tournament tša mohutowe ge o ka gopola gale ko Freystata be ba gopora ba re gona le bo Makhufe go ba gona le Celtics ba pala le Chiefs ke ba pala di le 4 ke mo ile le gore batho be ba kgona di papading ra kgwebo ba rena bo ra go botana ba kgona go ba le menyetla ya go ka kgona go dira tšhelete mogaši ke no ba ke sa tsebe mo ke leng gona gore a na e ka ba ile gore ile stop bakeng mara ke nyaka go bontšha gore ke e be le initiative e kaone ene ke taba gore motho a e šale morago a ile belele gore na mathata ona bile mo kae ana mathata ka gona gore jo e gone o bo ke gopela go letsana ganong ke rekiše ke feleletse le molekgotlapetiši mo gongwe ke namile ke yo le leboga re tshepa gore tše dintšhi le di boletše re tla re lebolediša mo nakong e sa fetšeng pele ka lebaka la gore re a bona gore o na le mo lesantse le ketimela gona e reng ke le lokolle re tshepeng gore re tla re bolediša lena mo nakong e sa fetšeng pele re lebogile nako a lena gore le kgone gore etela ka mo diphapošing tša gašo re a lebogatle re a leboga re no kgopela gore batho ba tle kua Peter Mokaba Old Stadium mo Bosasa go na le ditekete tša di-complimentary re tlo ba fa mahala bana ba sekolo re iro bona di-Vodacom balls le di-Greekwas a gona neta go feta re lebogile molekgotlapetiši sebatago mošato o mogolo re ba lebega ba le batheletse ke yena molekgotlapetiši ke motlhomphegi ntate Jerry Maseko le bakwele taba tša bona ba tlogile ba di tlhalosa ke kgatla gore ba bile karolo ya setlhopha sa tša dipapadi kua morago a gone ntwa go nkgatla go tshwana le uwe ke nyaka go kwa maikutlo lela ka se se boletseng ke molekgotlapetiši batheletši ba Thobela FM le ka le tša mogala 086 0002452 086 0002452 Thobela FM re ke kwa mathomo Thobela FM we ile fase re a feta Thobela FM hello ntate Tshoshi le kae re gona re ka ra lena o bolela le Israel Mputi Mohlahlo ka mo go la Hlokotlo Severfontein Thobela ne ke kwa Jerry Maseko wa bolela mokgotlapetiši o moswa mara ka mo line ya rena Elias Motswaledi ba re le bana ke boletse le ka go ka krile bo modimo le ka go ka gona le mapatlelo a go bereke re na le patlelo mla mostor lo se ba lebetse re na le patlelo mla tafolko pa ba upgrade and mapatlelo wa ka thuša batho ba moskhukhulu se ke la tshwenyaga e kwa ge re tla re lokiša re a leboga mošato mogolo re a leboga e re ke topa mafelelo Thobela FM Tate Tshoshi a re lotšhe ka lebelo le kae ngwaneso re gona ka lebelo nako a e sa ntumelela
ya re kwele ke tseo tse taba tseo batho ba di tatagatse ka kwa bo morusi ba ne mapatlelo rena ka kwa ga sekhukhune sa tsa bo mmala ga le go ya ga phahla ga nkwana bo Jenfese re hloka lepatlelo ke ne tsa gore ba thaedi dibile toro ya ka gore no ba lepatlelo le ditsewe sekhukhune stadium ka gore le yona ke bogwa ya rena mapi ta se boga go monate go banna moshato mo go le re le mabala a ke a dipapadi le Clifford Toshi o thoma ka iri ya bošupa go fihla ka metsotso e 15 go ya go iri ya seswai mabaleng a dipapadi le Clifford Toshi.